Bangka Waka Unity Zindabad. Our demand, just demand. Our demand, just demand. Our demand, just demand. Our part, right part. Our part, right part. Our part, right part. Banyas nok tilang bat nongtrei bank habarok kuway kari ka United Forum of Bank Unions UFBU Meghalaya State Unit ru haka arpunyo tarik kala Lincoln kala pynlong ka jingiakhih syong kala mungor hakmat joka State Bank of India main branch Syllad. Haka ni sngi barok ki bank ki badan hapo ka shatri jong ka United Forum of Bank Unions UFBU kila khang kerdap lut ban dawa na ka sorkar ban penurlong ki majing dawa ki jongki. Habaya keren syakilat patai kubor u kovina jong ka United Forum of Bank Unions Meghalaya State Unit uba wanrap lang mauro ula ong baka ni jingiakhih kedai ka jing dawa ka bala slam na ka sorkar kami ban ai shutino nongtrei bank hagis ngi satjan henry ka ni ka jing dawa kam urlong bat ka bala pynlong ki ban mi syakman ban dawa ya ka hok. Te kumalong last time kona ka press conference kita lihat makanya te hadin jaga tu ka press conference kadang ka meeting apa association meeting apa PU session of central bodies chong ni ka strike baka ya namanya syakmat ka ni samdan ka jing ya sto jemut maka you tengi ya syakmat makanya ni ka strike ka ningkong ka jan na ningkong de pangi dawa ya kata san sngi bintre bagi sajan baru khot minyo shutino om tang pi second baka fourth kata kadibat ka jangka central government jikisha kumulaikan last time ka proposal kada ha na kaliang jok IBA ban recommend ya kani kajing dawa jangi mantal abun bun sem na arts nem de ki penjelan te ni ban seng ya phot ya kani strike hot ni thut pai ba kamba our fight is not against them and then namta ka kya ka phot jangi hot inong pripang namar ngi dawa ka hok mentai kani ka strict issue di tangga 5 days banking de ki bon ki issue jangi de namar nalor jang kata badi sanski ni do not like nongtrei shortage of staff is a very important issue jangi mar kata katnami kisnem idang duna ki staff jangi wala kata ru ni panso ka 5 days ru ni mio ya kata those two issues are underlying idang bon katnya kan chang kata mat do kamat mata ya kani strike pan india dari 5 days banking that ya kata again I think after this strike ka insa syakhat biang kejingkan jadi leaders jangi siapa central body shitai then ngisi khobor dan kumta terter insa pentip jaga yak pa badi ki press unjuk in padio as of now nothing padio intimation na government na kata di request yang taman call of the kata yang strike ba it will be done tapi this time you no unless any concrete any concrete information na yang ka sarkar then we will think about it otherwise nanti kami kata ketika mindset jong government ban pihak yang kita there's no such thing as that we are united but that's not break one no we are united socially we are united individually ngi wan kada kambet ngi wan kamen sim ngi wan apa ki social media ngi wan there's no such thing kata ditang jing kan thame jong ka sarkar punya so kita